تغییرات اقلیم توجه جامعه جهان را به خود جلب نموده هر گونه خطرها را در طبیعت به وجود می آورد. این است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به این سمت اهمیت خاص ظاهر نموده وابسته به آب و اقلیم در سطح بین المللی پیوسته تشبث نشان می دهند. از جمله 5 تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب جامعه جهانی پذیرفته شد که در دایره آن یک چند چاره‌بینی‌های سطح بلند دایر گردید. شرحی بیشتر در گزارش دلشاد حکیمزاده. تحقیق بسیار ساله نشان می‌دهد که در روندهای اقلیم تغییرات به وجود آمده هر گونه خطرها را به طبیعت تهدید می‌نماید. اگر به حرارت هوا نظر اندازیم نسبت به سالهای پیش بلندشوی گرمی بیشتر به نظر می‌رسد. مثلا سالهای 1990 1999 یعنی دوام 10 سال در شهر خوجند 28 حالت برابر یا زیادتر از 40 درجه گرم شدن حرارت هوا به قید گرفته شده است. این نتیجه در سالهای 2010 2016 یعنی در دوام 7 سال 53 حالت به قید گرفته شده است که تناسباً 25 حالت زیاد است. رقم‌های آورده شده نشان می‌دهد که تغییرات در بلندشوی حرارت سرعت بیشتر را کسب نموده است. ضمن مشاهده معلوم گردید که در دیگر منطقه‌های کشور چنین حالت به نظر می‌رسد. مثال این را در آموزش بسیار ساله اقلیم ناحیه درواز دیدن ممکن است. یعنی اگر در دوام سالهای 1990 1999 در ناحیه درواز 63 حالت برابر یا زیادتر از 40 درجه گرم شدن حرارت هوا به قید گرفته شده باشد، در سالهای 2010 2016 ضمن مشاهده آمار نشان دهنده ها 79 حالت را در بر گرفته است که 16 حالت زیاد است. بلندشوی حرارت هوا البته در آبشوی پیره‌ها و کم شدن حجم ذخیره‌های آبی تاثیر منفی را به بار آورده است. مثلا در سال 1980 مساحت پیره‌ی زرافشان 133 کیلومتر مربع را تشکیل داده باشد. نتیجه مشاهده ها نشان داد که حجم آن کم شده در سال 2024 به 127 کیلومتر مربع رسیده است. یعنی نسبت به سال 1980 کم شوی 6 کیلومتر مربع را فرا گرفته است. روند آبشوی در دیگر پیره‌ها نیز به چشم می‌رسد. مثلا در سال 1980 اگر مساحت پیره‌ی گرما 115 کیلومتر مربع را تشکیل داده باشد، این رقم در سال 2024 111 کیلومتر مربع را در بر گرفته است که نسبت به سال 1980 4 کیلومتر مربع کم می باشد. چون این حالت طبیعی اگر پیشگیری کرده نشود اقتصادیات جهان را به بحران گرفتار نموده به آرامش اهل سیاره خلل وارد می سازد. یعنی در نتیجه شوی حرارت هوا نورسایی آب و غذا در بازار استعمالی اوج گرفته فشنگ های اجتماعی را در جهان به وجود می آورد. مخصوصا وابسته به این مسئله با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیره‌ها و 21 مارس روز جهانی پیره‌ها قبول گردیده. فوند مقصدناک بین المللی اوید به مسئله های حفظ پیره‌ها تأسیس داده شد. باید گفت که تشبث های جانب تاجیکستان در فهمش درست مسئله ها و مشکلات مربوط به آب در سطح جهانی و حل آنها برای رشد اقتصادی و اجتماعی، تامین استواری حفظ محیط زیست، به دست آوردن صلح و ثبات و در مجموع رشد استوار سهم ارزنده دارند. دلشاد حکیمزاده برای برنامه اخبار. در دایره اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام اگنتی اویاسیای گراجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با بخش اویاسیای گراجانی جمهوری مردم چین شروع از 1 ایول از جانب شرکت هواپیمایی چندو ایرلاینز چین پروازهای مسافربری مستقیم در مسیر قشقر خوجند قشقر آغاز کرده شد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. از 1 ایول سال روان پروازهای مسافربری مستقیم در مسیر قشقر خوجند قشقر آغاز گردید.
این اقدام با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت وسیع نمودن جغرافیای پروازها، رشد ساحه آویاسیای گرجدنی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان عملی کرده شد. خطسیر مذکور با ابتکار اگنتی آویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکت هواپیمایی چندو ایرلاینز جمهوری مردمی چین تشکیل کرده شده مهلت پرواز از یک جانب 1.5 ساعت را تشکیل می‌دهد و من بعد هر هفته روز سه‌شنبه منتظم عملی می‌گردد. تاکید گردید که پس از افتتاح خطسیر نو شماره سیاحان از هر دو طرف می‌افزاید و همکاری اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری باز هم تقویت می‌یابد. ما خیلی خرسندیم که امروز خطسیر قشقر خوجند قشقر آغاز گردید. پرواز در این مسیر در یک هفته یک مرتبه صورت میگیرد. این تدبیر که با تشبث سران دو دولت عملی گردید امکان میدهد که همکاری اقتصادی و تجارتی گسترش یابد و تشریف سیاحان به دو جانب بیشتر شود. با زیاد گردیدن مسافران شماره پروازها در این مسیر بیشتر می شود. باید تذکر داد که توسعه پروازها بین تاجیکستان و چین یکی از سمت‌های مهم همکاری دوجانبه در ساحه آویاسیای گرجدنی محسوب یافته در دایره سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان ماه ایول سال 2024 مورد بررسی قرار گرفته بود. یادآور می‌شویم که سالهای آخر در پرتو سیاست درهای باز و دستگیری‌های دائمی رهبریت عالی مملکت شماره خطسیرهای بین‌المللی از تاجیکستان به کشورهای خارجی منتظم افزایش می‌یابد. عین زمان در فرودگاه بین‌المللی خوجند 7 شرکت هواپیمایی در خطسیرهای گوناگون به مسافرکشانی مشغولند. خدمترسانی سطح بلند با جلب متخصصان صاحب تجربه به آن باعث گشته است که سال به سال شماره مسافران بیشتر گردد. در همه سمت‌های فعالیت فرودگاه تجدید و نوسازی و معاصرگردانی اینفراساختور فرودگاه به عمل برآورده شدند و امروز که در فرودگاه بین‌المللی خوجند همین شرایط‌ها برای قبول و گسیل مهمانان سیاحان داخلی و خارجی وجود دارد. مسئولان آویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که در آینده نیز با مقصد تقویت رقابت‌پذیری ساحه و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مسافران همکاری با شرکت‌های هواپیمایی با نفوذ جهان ادامه خواهد یافت و شماره پروازهای بین‌المللی پیوسته زیاد می‌گردد. در شهر اوساکای ژاپن فورومی تجارتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ژاپن دایر گردید که در کار آن صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دو کشور با هیئت‌های دولتی اشتراک نموده با یک قطار سازشنامه‌های نوی همکاری امضا گذاشتند. در این خصوص همکاران ما گزارش می‌دهند. در فورومی تجارتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ژاپن که با تشبث وزارت رشد اقتصاد و سودا، پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن برگزار گردید، اوید به وضع همکاری این دو مملکت، سرمایه‌گذاری‌های کشور ژاپن و امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان مبادله افکار صورت گرفت. همکاری‌های دوجانبه در سمت کارکرد و استخراج سنگ‌های آرایشی در تاجیکستان، معدن‌های کوهی آن، ساحه صنعت سبک، انرژتیکا و کشاورزی ҳавасмандӣ ظاهر карда шуд. тавре гуфта шуд дар соли 2024 гардиши мол миёни тоҷикистон ва ҷопон $12.9 миллион долларро ташкил додааст ки ин дар муқоиса ба соли 2023 24% зиёд мебошад. таъкид карда шуд ки баргузории чунин ҳамоиш байни тоҷикистон ва ҷопон дар густариши ҳамкорӣ байни соҳибкорони ду давлат ва таҳкими робитаҳои иқтисодии тарафайн нақши назаррас мегузорад. дар ҷараёни форуми тиҷоратӣ ҳамзамон имконоти сармоягузории тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳои иқтисодию саноатӣ баррасӣ гардида тариқи видеонаворҳо зарфиятҳои тоҷикистон дар бахшҳои мухталиф намоиш дода шуд ки баҳри ошноии ҳарчи бештар пайдо намудани соҳибкорони кишвари ҷопон мусоидат намуд. дар поёни форуми мазкур аз ҷониби ҳайатҳои давлатӣ ба як қатор созишномаҳои нави ҳамкорӣ имзо гузошта шуд. استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین باعث می‌گردد که خوجگیداران از کشت اساسی و تکراری حاصل دلخواه به دست آورده در برابر قانع نمودن طلبات استعمالی همزمان بازارهای داخلی را نیز با محصولات خودی تامین نمایند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار.
موافق دورنما امسال کشاورزان جمهوری باید بعد جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی و سبزیجات بروقتی به خاطر عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین پرقیمت آبی میدان کشتی تکراری زراعت را به 186,100 گکتار رسانند. طبق معلوماتی به دست آمده تا امروز سهامداران خواجگی‌های دهقانی توانستند در 78,281 گکتار زمین کشتی تکراری گذرانند که 42% دورنمای پیش بینی شده را تأمین می‌نماید. مقصد اساسی کشتی تکراری از آن عبارت است که پیش از همه همین پایه مالیوی خواجگی بهتر شود و بسیارتر خواجگی اهالی، یعنی که در نزد حولگی بسیارتر براه مانده شود که اینا هم اویله خودشون تامین میکنند با محصولات های تر تازه و با زیادتر با بزرگ میبرند. و مقصد دیگر از آن عبارت است که مقصد خواجگی دهقانی اینا وقتی که کشت تکراری میکنند و در دورنما باید نقشه داشته باشند که ثمره زیاد اقتصادی میگیرند. وقتی که ثمره اقتصادی زیاد شد اما حالت مالیوی خواجگی دهقانی بسیار استوار بشود. با شرافت استقلالیت کامل دولتی امروز شماره خواجگی‌های دهقانی به زیاده از 197,000 میرسد که سهامداران آنها به قدر هر قطعه زمین حاصلخیز دیار رسیده تلاش می‌نمایند که از یک زمین در یک سال زیاده از 3 حاصل به دست دارند. خواجگی که مثلا در کشتی اول 5 تن گندم میگیرد، علاقه حسابی همون حاصل گرفتگیشون تمام خرجاتشون از اون جمله اندازه را پوشانده میشود. وقتی که کشتی تکراری در همین زمین‌ها گذراندن لازم باشد، بسیارتر ما توصیه می‌کنیم از لحاظ اقتصادی یا که بودرینگ بکنن یا که مانمون کرم بر وقتی هم اینا بسیار سبزیجات سر حاصل هستند که باید ثمره زیاد میارن و در این کشت تکراری همه فایده‌ای که خواجگی می‌بینه دیگه اگه خراجات علاوه‌ای بغیر خراجات استثماری ندارد. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه فیض‌آباد نیز خواجگیداران می‌توانند از کشت تکراری سبزیجات و لوبیاگی‌ها حاصل فراوان به دست آورده در برابر احتیاجات خانواده بازارهای استعمالی را نیز با سبزیجات تر و تازه و دیگر محصولات ضروری روزگار تامین نمایند. عین زمان ما در خواجگی دهقانی بردیزاد قرار داریم که بعد گرفتن حاصل کارتوشکای بروقتی در کشت تکراری لوبیاگی کش نموده اند. این خواجگیداری با تجربه از 1 گکتار زمین کارم آبی در نتیجه زحمت می تواند تا 100,000 فایده صاف به دست دارد. بیشتر کارتوشکا، پیاز، لوبیاگی، قلمفوری بلغاری در کشت تکراری اساساً بعد کارتوشکا گرفتن ما لوبیاگی کاریدیم. همه از 1 گکتار با باوری میگم که اگر کسی مهنت کنه 100,000 سومانی فایده میمونه. امروز خواجگیداران به خوبی درک نمودند که یگانه راه آبادی روزگار و تامین بازار این استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین است که سهامداران دهات در نتیجه مهنت دلگرمانه می توانند حفظ امنیت غذایی و اقتصادیات خانوادگیشان را تامین نمایند. کشت تکراری اصلا در ناحیه فیض‌آباد بعد جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها و کارتوشکای بروقتی در خواجگی ناحیه گذرانده می‌شود. دهقانان فایده بیشتر به دست می‌آورند چون که هنگام یکم کیش غله‌اش جمع‌آوری کرده ذخیره خوراکش می‌کنه و دوم کیش اگر کارتوشکا گذراند 150 سنتی را هم گیرد برای دهقان منفعت‌آور می‌باشد. ضرورت ذخیره محصولات غله‌دانگی را برای 2 سال و میوه‌جات و سبزیجات را در شکل افشوره و مربا و دیگر خورش‌ها در ظرف‌های شفاف هر یک ساکن ناحیه درک نموده و میوه و سبزیجات از جهت اکولوژی تازه را که از قطعه‌های زمین نزد حولگی به دست آوردند برای دوره تیر ماه و زمستان نگاه می‌دارند. شرایط طبیعی امکان می‌دهد که دهقانان چشم کاردان از حساب پرورش همه گونه سبزیجات و لوبیاگی و غله‌دانگی و بنیاد باغ‌های نمونوی نشاندادهای استحصالی را بلند برداشته بازارهای استعمالی را با محصولات خوش‌صفت تامین نمایند.
соли равон дар вилояти суғд бо истифода аз имконияту иқтидорҳои мавҷуда дар масоҳати бештар аз 200 000 гектар замин зироати гуногуни кишоварзӣ кишт карда шудааст. имрӯзҳо кишоварзони вилоят дар баробари ҷамъоварии ғала ва меваю сабзавот дар заминҳои аз ҳосилхолишуда такроран зироат кишт мекунанд. гузориши абдуваҳоби абдусаттор. кишоварзони вилояти суғд бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ҷорӣ намудани роҳу усулҳои парвариши зироати гуногун ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мақоми шоистаро соҳибанд ва ҳамасола аз заминҳои корами обӣ чандин маротиба ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. дар кишту парвариши зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ деҳқонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҷрибаи ғанӣ доранд. ҳамасола дар ноҳия бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироат баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. дар ноҳия дар самти кишту парвариши зироати кишоварзӣ хусусан истеҳсоли помидор таҷрибаи кишоварзони деҳоти зарзамин ва хиссеварз намунаи ибрат аст. имсол дар деҳоти зикршуда дар масоҳати бештар аз 300 гектар помидор кишту парвариш карда шуд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. бино ба маълумоти масъулон ҳамарӯза аз заминҳои ҳосилхези зарзамин ва хиссеварз бештар аз 100 тонна помидор ҷамъоварӣ карда мешавад ва саҳми деҳқонони ин минтақа дар таъмини бозорҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон бо ин намуди маҳсулот назаррас мебошад. имсол ҳосил фаровон буда дар шафати роҳи мошингарди Ғафуров зарзамин, помидор ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ ки дар ҳамин минтақа парваришу истеҳсол карда мешавад бо нархи нисбатан арзон ба фурӯш бароварда шудааст. дар замине ки мо истодем 1 гектар 85 сотих помидори Султон, Премьера, ҳама хел намудҳои помидор мекорем, ҳосили хуб мегирем. То 60 тонн 70 тонн помидор мегирем аз ҳар гектар. баъди помидор турбу шалғам мекорем, хошокҳои барои чорва мекорем, кишти такрорӣ мекунем. имсол заҳмату талоши деҳқонони вилояти суғд самари бештар ба бор овард ва маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавот фаровон буда ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ба хотири таъмини сокинону меҳмонон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар ду шафати роҳи Душанбе Чаноқ ҳудуди шаҳру ноҳияҳои айнӣ Шаҳристон, Истарафшан, Деваштиш, Спитамен, Ҷаббор Расулов ва Мастчоҳи вилояти суғд бештар аз 100 нуқтаи фурӯш ташкил карда шудааст. дар ин нуқтаҳои сарироҳӣ деҳқонон маҳсули заҳмати худ ба монанди меваҷоту сабзавотро бо нархҳои нисбатан арзон бидуни миёнарав ба фурӯш мебароранд. дар ҷамъияти деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов роҳи Душанбе Чаноқ дар гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст. ҳамарӯза дар гӯшаи деҳқон 20 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ ба фурӯш бароварда мешавад. ба таъкиди хоҷагидорон танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона ва истифодаи мақсадноки замин метавон ба татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ комёб шуд ва дар баробари таъмини бозори дохилӣ имконияти тақвият бахшидани иқтидори содиротии мамлакат низ зиёд мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллӣ аз бандҳои асосии корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Ёвон ба ҳисоб рафта, дар ин самт корҳои назаррас сомон дода шудааст. аз раванди мунфаршкунии роҳҳо дар ин гӯшаи диёр Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло гузориш медиҳанд. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва дар ҳамбастагӣ бо иқдомҳои наҷибу созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистони азизамон таҳаввулотҳои ҷадиди созандагӣ рӯи кор омада дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар сокинон ба зиндагии шоиста ноил гашта истодаанд. баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон дар баробари дигар корҳои созандагӣ ҳамзамон иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар бо маром идома дошта, дар ин кор саҳми аҳолии ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар якҷоягӣ бо соҳибкорону сокинони маҳаллӣ бунёду азнавсозии роҳҳои маҳаллиро ба роҳ монда ҷиҳати равои ҳамагуна воситаҳои нақлиёт имконоти мусоид фароҳам меоранд. таҳрезии нақшаву чорабиниҳои ободонӣ ва дар амал татбиқ намудани он натиҷаҳои дилхоҳро барои сокинон фароҳам овард.
در همین زمینه در دهه زرکمر جماعت دهات دهنه ناحیه با استفاده از امکانات و توسط حشر دسته‌جمعانه ساکنان راههای محلی حدود دهه با مساحت 2500 متر منفرش گردید. واقعا هم پایداری استقلال و آزادی تحکیم صلح و آسایشتگی و تطبیق هدف سازنده امکان فراهم آورده ایستاده است که مرحله با مرحله ساکنان مملکت به زندگی شایسته نائل گردند. در دایره استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر بنیاد انشاءات‌های گوناگون ساحه اقتصادی و اجتماعی و سودا و خدمت‌رسانی سهم صاحبکاران و ساکنان محلی نیز نظررس ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود که بعد انجام تعمیر راه‌های حدود این محله این اقدام در دیگر دهه‌ها نیز ادامه خواهد یافت، زیرا صاحبکاران باننگ و ناموس این دیار مقصد دارند که با اجرای چنین اقدام‌های آبادانی جشن پرافتخار ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی را در سطح بلند استقبال گیرند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه یاوان، اخبار. از 239 انشاءات بنیادشونده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه خراسان 170 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. گزارش همکاران ما. با خاطر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور در ناحیه خراسان ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی در همه بخش‌ها وسعت تازه پیدا کرده، با قامت افراختن بنا و انشاءات گوناگون تعیینات سیمای مرکز و دهات ناحیه کلاً تغییر یافته. در این روند ساکنان و صاحبکاران عزم دارند که جشن بزرگ ملی را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. در ناحیه خراسان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 239 عدد انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده است که تا امروز 170 عدد آن به استفاده داده شده است. در این زمینه در دهه نوزمین جماعت به نام صدرالدین عینی ناحیه از جانب یک تن ساکن محل عبدالنظر سعیدов کتابخانه با شرایط معاصر ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کتابخانه با 6460 نسخه ادبیات گوناگون تامین گردیده برای مطالعه دوستداران کتاب تالار خانیش تأسیس داده شده است. در جماعت دهات غلاآباد ناحیه صاحبکار محلی بختاور اسامدینов یک پل ماشینگذار برای رو و آی ساکنان دهه که سالهای قبلی تنقیصی داشتند ساخته مورد بهره برداری قرار دادند. ذکر کرده شد که امروزها ساکنان و صاحبکاران ناحیه پیوسته در اقدام‌های آبادانی حصه‌گذاری کرده با این وسیله می‌خواهند جشن‌های ملی را در سطح بلند پیشواز گیرند. مورد ذکر است که در روند آبادکاری‌ها ساکنان و صاحبکاران در تعمیر و از نوسازی راه‌ها نیز توجه خاصه روانه کرده کوچه و راه‌های بین دهه‌ها را مرحله به مرحله منفرش کرده ایستادند. تطبیق برنامه‌های دولتی در سمت آبیاری و تامین خواجگی‌های دهقانی با آب پالیزی در ناحیه خراسان پای عمل قرار گرفته. در همین زمینه از جانب لایحه سیستم آبیاری به تغییریابی اقلیم تاب‌آور و نوسازی زهبور و زهکش‌ها در حوزه دریای وخش پایگاه‌های آبکشانی از نوسازی شده دستگاه‌های نو آبپرتو وصل گردیده است که می‌تواند سالیان زیاد خدمت رساند. همچنین کانال‌های آبگذر در حدود جماعت دهات هلالی در مسافه بیش از 5 کیلومتر بتونپوش گردیده ایستاده است که برای آبرسانی به خواجگی‌های دهقانی این منطقه مساعدت می‌نماید. سیدشاه مرادعلی، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. ساکنان جماعت دهات نوگیلم شهر اسفر برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی اقدام‌های نیک و شایسته را عملی نموده برای باز هم آباد و زیبا نمودن محل از دست خود تلاش می‌ورزند. از شهر اسفر صابر ایوبی و صاحبان قربان گزارش می‌دهند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات نوگیلم شهر اسفر برای آبادانی محل جهد و تلاش دارند. در ردیف بنیاد انشاءات مهم اجتماعی که با مبلغ گذاری از بودجت دولتی صورت میگیرد، مردم سازنده و آبادکار دهات اهلانه و دستجمعانه برای آباد و زیبا نمودن زادگاه خویش کمر همت بستند. از جمله اهل محله زرباف دهه که در آن بیش
بیش از 300 خوجگی در فضای وحدت و همگرایی زندگی میکنند از اقدامات سازنده دولت و حکومت مملکت استقبال گرم نموده با همراهی دستجمعانه محل زیست خویش را آباد و منور مینمایند. اخیراً با تشبس ساکنان و دستگیری نفران احسانکار باز یک اقدام نیک منفرشکنی راه و کوچه ها عملی گردید. با سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار و صاحبکاران سخاوت پیشه زیاده از 10 کیلومتر راه و کوچه های محله را با پهنایی از 4 تا 10 متر پره منفرش کرده شده. برای رفت و آمد شرایط خوب فراهم آورده شد. جایز ذکر است که در تشکیل و پیشبرد کارها در سمت ازنفسازی و منفرشکنی راهها در برابر صاحبکاران سخاوت پیشه اعضای هر یک عائله و خانواده به قدر امکان و توان مساعدت و سهمگذاری دارند. ما ساکنان محله زربافت جماعت دیهاتی نوگلیم شهر اسفره تصمیم گرفتیم که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که محله خود را پر اسفالت پوش نموده برای آبادی محله سهم خود را گذاریم. همه یک دلانه محله را اسفالت پوش کردند. برای اسفالت از 4 تا 10 متر می باشد که تقریبا 10 کیلومتر محله را اسفالت پوش نمودیم. همچنین باز برای آبادی محله چاخانه، مغازه، زیاده از 7 پلی راهگذر، ساواکنک‌های برقی را همه محله یک دلانه به سیمچوبی کوچه برآورده ایستادند. همزمان با برابر آبادانی راهها ساکنان محله اهلانه و طریق حشر از بالای جوی کلانی که از بین محله میگذرد 7 پل پیاده گذر و ماشین گذر بنیاد نموده کوچه ها را آباد و زیبا نموده ایستادند. واقعا یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی ما راه اندازی بنیادکاری ها، سبکی بخشیدن به طرز حیات مردم، فراهم آوردن شرایط و تأمین زندگی آرام و آسوده در محله ها می باشد. ساکنان دیه اظهار نمودند که دستگیری و غمخوری های پیوسته حکومت کشور را همیشه احساس می نمایند و بهر عملی کردن دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از تمام امکانیت های موجوده استفاده برده بهر آباد و زیبا نمودن هر یک محل و دیه و کوچه خود تلاش می ورزند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. در ناحیه شهرستان با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی 192 بندی نقشه چاره‌بینی جشنی ترتیب داده تا امروز نزدیک 150 عدد آن مورد استفاده عموم قرار دارد. توجه نمایید. امروزها در همه شهرک و دهات ناحیه شهرستان اوج کارهای ساختمان و تعمیر و از نوسازی انشاءات جشنی وسعت تازه دارد. با اقدام و سرپرستی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 192 بند نقشه چاره‌بینی ها ترتیب داده تا امروز 146 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده مورد استفاده قرار داده شده است. اهالی دهه شهرستان در عملیگردانی دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مورد ساخته به استفاده دادن کودکستان‌های نو و زمانوی همت بستند. ساختمان بینای دوشانه کودکستان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان و مبلغ‌گذاری‌های ساکنان و صاحبکاران برون مرزی عملی گردیده برای 200 نفر دستوریکان زاده دوران استقلال دولتی پیش بینی شده است. فعلا کارهای بنیادی در انشاءات جشنی با مرام ادامه داشته کارهای ساختمانی از جانب استوهای چیردست ناحیه عملی گردیده ایستاده است. طبق نقشه گنرالی انشاءات مذکور از حجره‌های خواب، مشغولیت آموزی، آشخانه، میدانچه ورزشی و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت بوده با تمام لوازمات خانش مجهز گردانیده می شود. ساحه معارف که همچون سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می یابد توجه به بنیاد مؤسسه های نوی تعلیمی بیشتر گردیده است. اکنون اهالی دهه 40 حجره ناحیه صاحب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نو و زمانوی می گردند. اقدام بنیاد انشاءات ساحه معارف از جانب اداره ساختمان اساسی ولایت سوق دستگیری یافته از دو آشیانه عبارت می باشد. امروزها بهر استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان نقشه چاره‌بینی تصدیق کرده شده است که 192 بند آن به آماده نمودن ساختمان‌های تعییناتشان گوناگون روانه کرده شده است و تا امروز 146 عدد بیناهای تعییناتشان گوناگون از جمله بینای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، بینای مؤسسه دولت خواجگی جنگل، قصر فرهنگ و مانند اینها
ساخته به استفاده شده ایستاده. روند کارهای ساختمانی در دهه سرابی ناحیه شهرستان ادامه عبرت بخش داشته. در اینجا مرکز سلامتی عبارت از یک آشانه بنیاد گردیده ایستاده است. فرمایشگر انشاءات مؤسسه دولتی دیرکسیه ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته پودرچی آن جمعیت دارای مسئولیت محدود نقدمیان به شمار می رود. مبلغ لایحه‌ای ساختمان مذکور بیش از 7 میلیون سومانی را تشکیل داده. انشاءات از 7 حجره طبابتی و کاری عبارت می باشد. در مجموع الحال ساکنان و صاحبکاران برومند ناحیه شهرستان طبق دستور هدایت‌های رهبریت عالی مملکت عمل نموده به استقبال جشن فرخنده و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دیار زیبا منظری خویش را باز هم آبادتر و شکوفانتر گردانیده ایستادند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، ناحیه شهرستان، اخبار. امروز در شهر دوشنبه ملاقات معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موسومه موینی با پرزیدنت پارلمنت مضافات فدرالی ساکسونیا انهالت جمهوری آلمان گونار شلنبرگر برگزار گردید. در واخور جانبها تحکیم فعالیت گروه‌های دوستی بین پارلمنتی را مورد بررسی قرار دادند. از سطح و محتوای رابطه‌های امروزه تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان اظهار قناعتمندی کرده شد. اطمینان کامل کرده شد که موافقه‌های در جریان ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کانسلر فدرالی و پرزیدنت جمهوری فدراتیوی آلمان ضمن برگزاری واخور یکم و دوم سران دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری فدراتیوی آلمان در شهرهای برلین و آستانا سالهای 2023 و 2024 به دست آمده به رشد همکاری دو کشور در ساحه‌های مورد توجه طرف‌ها تکان تازه می‌بخشند. اوید به رشد همکاری در ساحه‌های تجارت، صنعت، انرژتیکا، متالورگیا، صنعت سبک و شیمیا، ماشینسازی و استخراج کندنی‌های فایده‌ناک، اقتصادیات رقمی و فرهنگ با مضافات فدرالی ساکسونیا انهالت جمهوری فدراتیوی آلمان هوسمندی ظاهر کرده شد. بعد واخوری مهمانان از بینای نوی پارلمنت تاجیکستان بازدید نمودند. با مقصد تشکیل ثمربخش استراحت تابستانه کودکان و نورسان در شهر لیوکان تدبیرهای مهم و سریوقتی اندیشیده شده. عین زمان خوانندگان و تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی حدودی شهر با استراحت و فراغت فرا گرفته شدند. گزارش همکاران ما. در موسم نو تعطیل تابستانه کودکان و نورسان از شهر لیوکان 1200 نفر کودک در استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی در دو بست به استراحت فرا گرفته شدند که جهت با فراغت و خاطرمند سپری نمودن موسم تعطیل شرایط مساعد فراهم گردیده است. در مؤسسه دولتی تا مکتب گلچه که در مرکز شهر واقع است در آن میدانچه استراحتی استقلال تأسیس داده شده برای استراحت کنندگان امکانیت‌های خوب استراحتی و بازی‌های گوناگون شوق‌آور ذهنی و جسمانی مهیا گردانیده شده است که به سالم گردانی آنها مساعدت می‌نماید. طور مسئولین ابراز داشتند کودکان و نورسان مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی شهر نه تنها در داخل مؤسسه‌ها بلکه به شهر و ناحیه‌های مملکت نیز سفربر کرده شده به استراحت و فراغت جلب کرده می‌شوند که این در هوسمند نمودن آنها زمینه واقعی می‌گذارد. امروزها مشاهده کرده می شود که صاحب استقلالی مملکت در رشد و نموی همه سمت و ساحه‌ها زمینه مساعد فراهم آورده. در این دوره به خصوص ساحه علم و معارف نیز به دستاوردهای نظررس نائل گردیده ایستاده است. بنیاد و از نوسازی و تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی نیز از اقدام‌های سازنده و توجه همیشگی بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در این سمت دانسته می شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف شهر لیوکان در سال 2024 همه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی از تعمیر جاری برآورده شده بهر درست به راه ماندن تعلیم و تربیت و استراحت و فراغت نسل نورس شرایط مساعد و سازگار مهیا کرده شده است. همچنین بهر بهترسازی سالمی خوانندگان و جلب آنها به استراحت و فراغت در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 11 شهر لیوکان لاگر استراحتی و فراغتی با نام نونیحال تشکیل کرده شده است که خوانندگان همه روزه در دو بست به مشغولیت‌های گوناگون جلب می‌گردند. روند فراگیری کودکان و نورسان به تعطیل تابستانه زیر توجه مسئولین قرار داشته پیوسته بین آنها مشغولیت‌های گوناگون شوق‌آور گذرانیده می‌شود. سمندر شایف، موسی نور محمد، شهر لیوکان، اخبار.
در مؤسسه دولتی استراحتگاه معرفتی و فراغتی چنگاب که در شهر حصار واقع است، بست اول استراحت کودکان و نورسان آغاز شد. در این مکان استراحتی 190 نفر کودکان و نورسان از شهر و ناحیه‌های مملکت 12 روز تعطیل تابستانی‌شان را خوش و خاطرمان سپری خواهند کرد. گزارش همکارانمان. басти аввали истироҳату фароғати кӯдакону наврасон дар муассисаи давлатии истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии чангоби шаҳри ҳисор оғоз гардид. ин истироҳатгоҳ дар марҳилаи аввал зиёда аз 190 нафар кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ хусусан мактаб-интернатҳо ба истироҳати бо фароғат ҷалб намудааст. дар маросими ифтитоҳи басти якум волидайни истироҳаткунандагон, намояндагони иттифоқҳои касабаи соҳаҳои гуногун ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор иштирок намуда бо шароиту имкониятҳои истироҳату фароғат дар ин даргоҳ шинос шуданд. ҳамзамон аз ҷониби истироҳаткунандагон барномаи ҷолибу рангин ки дар умум дунёи кӯдакиро дар фазои тинҷиву осоиштагии тоҷикистони азиз таҷассум мекард, манзури ҷамъомадагон гардонида шуд. истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии чангоб дар деҳаи чангоби ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ назди дарёи Шухоб ҷойгир буда боду ҳавои дилкаш ва шароити хуби истироҳату фароғат дорад. ин даргоҳ бо бунгоҳи тиббӣ, ҳавзи шиноварӣ, майдончаҳои варзишӣ, ошхона ва хобгоҳҳои барҳаво таъмин буда мувофиқи реҷаи муайяни рӯз фаъолият мекунад. дар ин макони фароғатӣ омӯзгорони ботаҷриба барои назорати истироҳаткунандагон мавсимӣ фаъолият намуда, мураббияҳо аз рӯи барномаи таълимию фароғатии истироҳатгоҳ кӯдакону наврасонро ба ватандӯстию худшиносӣ роҳнамоӣ менамоянд. дар истироҳатгоҳи чангоби шаҳри ҳисор бисёр ҳам бозиҳои шавқовар ва дар шомгаҳон бошад барномаҳои фароғатӣ ва консертӣ баргузор мешавад ки кӯдакони мо бисёр ҳам шоду бо як рӯҳияи болида худро ҳис менамоянд. мо шукрона аз фазои сулҳу субот шукргузор аз пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олии эмомалӣ раҳмон менамоем ки чунин истироҳатгоҳҳои фароғатиро кушода барои истифода қарор доданд. дар баробари сипарӣ намудани таътили тобистона кӯдакону наврасон дар истироҳатгоҳ дӯстони нав пайдо карда ба машғулиятҳои гуногун аз ҷумла бозиҳои варзишӣ, мусобиқаҳои зеҳниву ҷисмонӣ, тенниси рӯи миз, шашкаву шоҳмот, шиноварӣ ва барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ ҷалб карда мешаванд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо кӯдакон тамоми шароитҳоро муҳайё намуданд. мо ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои ҷаноби олӣ ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсин намуда ба ватани азизи Тоҷикистон то истиқлол содиқона хизмат намоем. тавре масъулини истироҳатгоҳи чангоб иттилоъ доданд, кӯдакону наврасон дар як баст 12 рӯз истироҳат менамоянд. онҳо 4 вақт бо хӯроки гарм таъмин буда пайваста зери назорати табибону омӯзгорон қарор доранд. барои истироҳати бо фароғати кӯдакону наврасон тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардида, бехатарии онҳо ҳангоми варзиш, оббозӣ ва дигар машғулиятҳо пурра таъмин карда шудааст. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи роҳбарикунандаи марҳилаи ҳафтуми барномаи мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ баргузор гардид. дар ҷаласа вакилони агентиҳои миллии бенефитсиарҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳайати Иттиҳоди Аврупо ва коршиносони байналмилалӣ иштирок карданд. тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. дар ҷаласаи чорум ва ниҳоии кумитаи роҳбарикунандаи марҳилаи ҳафтуми барномаи мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ нақшаҳои ояндаи барнома муаррифӣ шуда, натиҷаи таҷрибаҳо пешниҳод гардиданд. ҳамчунин муколамаи созанда сурат гирифт. барномаи мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ шарики эътимодноки минтақаи Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон мебошад. гуфта шуд ки марҳилаи ҳафтум фаъолияти гуногунро дар бар мегирад. кӯмаки техникӣ дар таҳияи харитаи роҳ барои таҳкими сиёсати асосии миллӣ, мониторинг, пешгирӣ ва табобат, мусоидат дар таҳия ва санҷиши барномаҳои таълимии пешгирии нашъамандӣ, таҳияи харитаи роҳ барои беҳтар намудани ҷамъоварии маълумот, таҳияи гузоришҳои миллӣ оид ба системаҳои огоҳкунии бармаҳал, мусоидат дар ҷорӣ намудани барномаҳои таълимии офиятбахшӣ ва реинтегратсия дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар чорабиниҳо аз қабили афзалиятҳое арзёбӣ шуданд ки тибқи дархости кишварҳои иштирокдор
пешниҳод гардиданд. Баён гардид ки кумитаи роҳбарикунандаи марҳилаи ҳафтуми барномаи мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ муколамаи сиёсати миллиро тақвият дода ба таҳияи стратегия ва нақшаҳои пешгирикунандаи истифодаи маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намуд. Стратегияи миллии назорати маводи нашъовари ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 ки тавассути барномаи мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ дастгирӣ меёбад, як қатор тавсияҳо ва тадбирҳои дар барнома зикршударо инъикос мекунад. тибқи қабул ва амалӣ намудани стратегияви барномаҳои давлатӣ дар ин самт шароити мусоид аз лиҳози ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд, то ин ки дар ин самт чорабиниҳои маҷмӯии мушаххас роҳандозӣ гардида, омилҳои таъсиррасонанда ба сатҳи нашамандӣ нашаҷалобӣ дарёфт карда шуда, дар ин ҷода дастовардҳои назаррас ҷумҳурӣ ба даст овардааст. баромадкунандагон зикр намуданд ки стратегияи миллии назорати маводи нашъовари ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2021-2023 татбиқи ташаббусҳои вобаста ба пешгирӣ ва мубориза бо маводи мухаддир дар Осиёи Марказӣ аз қабили барномаҳои мақсадноки пешгирӣ барои занон ва гурӯҳҳои осебпазир, пас кардани тамға дар ҷамоатҳои маҳаллӣ ва таҳияи барномаи махсуси пешгирии нашамандиро фаро мегирад. нашамандӣ ва қочоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳониёнро ба ташвиш оварда, мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар Тоҷикистон низ баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар ба хусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. гузориш дар ин хусус. ҳифзи марзу буми ватан, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату якпорчагӣ ҳадафи аслии ҳукумат ва мардуми кишварамон ба ҳисоб меравад. Бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти низомию ҳифзи ҳуқуқ, суботу амният дар ҷумҳурӣ таъмин буда, ҳаёти осоишта ва ободкорию созандагӣ ҷараён дорад. мо ҳамон вақт метавонем дар муқобили таҳдиду хатарҳои муосир даст боло шавем ки агар сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳушёру зирак, равшанзамир ва огоҳ дар хатти марз амал намоянд ва қалбашон саршор аз меҳру муҳаббат ба ватану миллат бошад ва ба таҳаввулоти минтақа бо назардошти риояи манфиатҳои миллӣ бархурд дошта бошанд. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҷинояткориҳои муташаккил, терроризму экстремизм ва нигаҳдории ғайриқонунии силоҳу муҳимоти ҷангӣ, муборизаи беамонро бар зидди қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир низ ба роҳ мондааст. зеро муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боиси афзоиши бемории нашамандӣ ва таҳдид ба генофонди миллӣ мегардад. аз рӯи маълумоти оперативии гурӯҳи қочоқбари трансмиллии воситаҳои нашадори афғон иборат аз 4 нафар бо роҳбарии Азархон валади Сайдумар тахминан 50 сола, зодаи қарияи Каҷии вулусволии Хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон, хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ғайриқонунӣ убур намуда, кӯшиши интиқоли маводи мухаддирро ба Тоҷикистон дошт. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, дар якҷоягӣ бо хизматчони ҳарбии дидбонгоҳи сарҳадии Пхирманҷои қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон масири ҳаракати гурӯҳи ҷинояткор муайян ва қочоқи маводи мухаддир пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёти бозошткунӣ қочоқбарони афғон ба амри кормандони амниятӣ оид ба таслим шудан итоат накарда, аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ роҳбари гурӯҳи қочоқбарон Азархон валади Сайдумар ва аъзои гурӯҳ Азизи Розмуҳаммад тахминан 30 сола, зодагони қарияи Каҷии вулусволии Хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон безарар карда шуданд. аъзои боқимондаи гурӯҳ ба муқобилияти мусаллаҳона тоб наоварда ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар ҷои ҳодиса 2 адад автомати Калашников бо тирдон ва 17 дона тир, 1 адад таҷҳизоти шаббин, 1 адад қайиқи резинӣ, 3 борхалта бо 59 бастаи дорои маводи нашъовари нави афюн ва 1 бастаи дорои маводи мухаддири нави метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентии назорати маводи нашадори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, маводи дарёфтшуда 57 килограмму 515 грамм воситаи нашадори нави афюн ва 960 грамм нави метамфетамин буда, вазни умумияшон 58 килограмму 475 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастасии моддаҳои 195 қисми 2, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ
оғоз карда шуда чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ ҷиҳати муайян ва дастгир намудани ҳаммаслакони ин гурӯҳи ҷиноятӣ идома доранд. Бояд ҳар як шаҳрванди кишварамон, махсусан онҳое ки дар манотиқи назди марзӣ сукунат доранд, бо зоҳир намудани ҳушёрию зиракӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ба кормандони мақомоти марзбонӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани ҷинояткорӣ аз ҷумла сарҳадшиканӣ кӯмак расонанд. Фаромӯш набояд кард ки ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар артиши миллии кишвар ду давраи таълим пешбинӣ гардидааст ки дар доираи он хизматчиёни ҳарбӣ ба дарсу таълимоти низомӣ фаро гирифта мешаванд. ҳамасола даври дуюми омӯзиш барои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали моҳи июл оғоз гардида, он бо роҳу усулҳои гуногун ва ба таври назариявиву амалӣ то охири моҳи ноябр идома меёбад. соли ҷорӣ низ рӯзи аввали машғулиятҳои даври дуюми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо баргузории ҷамоматҳои тантанавӣ ва ташкили дарсҳои кушод оғоз гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиа нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-ро тибқи нақшаи маҷмӯи ягонаи вазорат, нақшаи тайёрии қувваҳои мусаллаҳ ва нишондоди ташкилии методии соди генералӣ бо баргузории чорабиниҳои тантанавӣ оғоз намуданд. ба ин муносибат дар толори вазорати мудофиа бо иштироки ҳайати шахсии дастгоҳи марказӣ ва истоди генералӣ ҷамомати таълимӣ доир гардид ки онро шахсони масъул оғози расмӣ бахшида вобаста ба ташкили тайёрии амалиётӣ, сафарбарӣ, ҷангӣ ва таъмини хизмати қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ дар тамоми ҷузъутоми вазорат барои ин давраи таҳсил ба масъулин дастуру супоришҳо доданд. ҳамзамон баромадкунандагон вобаста ба имкониятҳои нави таълим, пеш аз ҳама фароҳам будани шароити хуби дарсу таълимоти низомӣ дар шаҳракҳои таълимии қисму воҳидҳои ҳарбии вазорати мудофиа ва навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ёдовар шуда, ҳайати шахсиро ба омӯзиши ҳамаҷонибии машғулиятҳои касбӣ дар даври хониши нав даъват намуданд. дар оғози чорабинӣ аз ҷониби шахсони масъул самтҳои гуногуни фаъолият дар ин ниҳоди қудратӣ, волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ, интизоми ҳарбӣ, сатҳи тайёрии доимии ҳайати шахсӣ, таъминоти моддиву маишӣ ва ҳолати омодабошии ҷангии ҷузъутом дар нимсолаи аввали соли 2025 ки аз 1 январ оғоз гардида то охири моҳи июни соли ҷорӣ идома ёфт, мавриди таҳлил баррасӣ қарор дода шуд. баромадкунандагон сатҳу сифати машғулиятҳои таълимиро дар давраи сипаригардидаи таҳсил аз ҳамаи фанҳои низомӣ натиҷагирӣ намуда, зимнан ташкилу гузарондани чорабиниҳои ҳарбӣ ва ҷамоматҳои методии таълимиро бо ҷалби афсарони масъули ҷузъутом муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. баъд аз анҷоми ҷамомат, иштирокчиёни он дар доираи дастуру нақшаҳои таҳия гардида ба ин даври таҳсил дар нуқтаҳои таълимӣ ба дарсҳои кушод аз фанҳои касбӣ вазифавӣ ва омӯзиши дигар машғулиятҳои муайяншуда ҷалб гардиданд ки он амалан дар пойгоҳи яке аз қисмҳои ҳарбии тобеи вазорати мудофиа ташкилу ба роҳ монда шуд. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии лағш сарҳади қирғизистон бо суръат идома дорад. дар ин замина техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ ҷалб шуда корҳо мувофиқи нақша ҷараён доранд. маълумоти бештар дар гузориши Эдигули Маҳмуд. дар шоҳроҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи ваҳдат, рашт, лағш то сарҳади ҷумҳурии қирғизистон даҳо мавзеи хавфнок мавҷуд буда, ҳамасола бо фарорасидани фасли баҳор ва баланд шудани сатҳи дарёи сурхоб, фаромадани сел ва дигар офатҳои табиӣ ба амал меояд ки он боиси харобу валангор шудани роҳҳои мошингард мегардад. аз ҷумла давоми як соли сипаришуда дар километри 250 бори чорум аст ки бар асари офати табиӣ шоҳроҳи мошингард пурра харобу валангор шуда ба хатҳои барқ низ зарар расонида мешавад. инобар сабаби баланд шудани ҳарорати ҳаво, зиёд гаштани сатҳи дарёи деҳунасӯи деҳаи Сугат маҷрои дарёи Сурхобро барнамуда, дар натиҷа дар километри 250 роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи ваҳдат, рашт, лағш сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон ба масофаи 400 метр роҳ пурра шуста
باقی مونده 600 متر کانال راه شسته برد. ما مسئولین حرکت کرده ایستادیم که هر چیز زودتر راه شده حرکت به واسطه همان نمودی نقلیات رو براه مونیم. این است که برای تامین حرکت معتدل نقلیات در محل‌های از آفت طبیعی ضرر دیده کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه لخت با جلب ده‌ها عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه کار کرده ایستادند تا قسمت‌های خراب شده شاهراه اتومبیلگرد بین المللی را پوره برقرار کرده رفت و آمد نقلیات را تامین نمایند. مسافه شاهراه اتومبیلگرد بین المللی حدود ناحیه لشت قریب 100 کیلومتر را تشکیل نموده حرکت نقلیات اساساً قطقط دریای سرخاب صورت میگیرد که بیشتر حالتهای بلند شدن مجرای دریا از معیار مقرری تا اندازه بر راههای ماشینگذر تاثیر خود را میرساند. از جمله دوام یک سال آخر بار چهارم است که با فرارسیدن فصل بهار و تابستان و گرمشوی هوا از قسمت چپ بالای دریای سرخاب پریخا کنده شده باعث پیدایش سیل میگردد که آن مجرای دریا را بسته خطر شسته بردن ده‌ها کیلومتر راههای ماشینگرد را به میان میآورد. علاقه محل ضرر دیده راه ماشینگرد که حجم کارهای برقرارسازی خیلی هم زیاد می باشد کارگران از سیل قسماً تازه کرده در دیگر موضعهای آسیب دیده شاهراه بین المللی کارهای برقرارسازی ادامه دارد. کارگران مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه لخت از امکانات‌های موجوده استفاده برده ایستادند تا راه را در مهلت کوتاه از سیل تازه کرده حرکت معتدل نقلیات را در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی به طور دائمی تامین کنند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخت. با مناسبت ختم سال تحصیلی 2024-2025 در دانشگاه دولتی کلو به نام عبدالله رودکی چاره‌بینی، جمع‌بستی و نتیجه‌گیری از دستاوردهای علمی و فرهنگی و ورزشی و آموزگاران دانشجویان و کارمندان دانشگاه برگزار شد. از روی نشاندادها سال جاری دانشگاه را 68 نفر دانشجویان با دیپلم اعلی ختم نمودند که در قیاس با سال تحصیلی گذشته 8 نفر بیشتر است. گزارش علیم ناصرزاده. در دانشگاه دولتی کلو به نام عبدالله رودکی چاره‌بینی جمع‌بستی اوید به نتیجه‌گیری از فعالیت دانشگاه در نیم ساله اول سال 2025 برگزار گردید. در چاره‌بینی دایره وسیع کارمندان و آموزگاران، ختم کنندگان و والدین دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. آموزگاران و دانشجویان دانشگاه سال تحصیل را با نشاندادهای نظررس و ارزنده علمی و دیگر دستاوردها جمع‌بست کردند. ضمن سخنرانی از فعالیت نمونوی آموزگاران و روند تحصیلات دانشجویان در شرایط معاصر فراهم آورده شده و نشاندادهای بهتر و دستاوردهای افزاینده مؤسسه در سال تحصیلی گذشته یادآور گردیده تاکید داشتند که این بارگاه علم و معرفت دوام 80 سال فعالیت پرمحصولی خویش در آماده‌سازی متخصصان در بازار مهنت رقابت‌پذیر سهمی ارزشمند دارد. طبق معلومات در سال تحصیلی 2024-2025 شماره عمومی آموزگاران دانشگاه 502 نفر و دانشجویان 10193 نفر را تشکیل می‌داد. حالا در دانشگاه از روی 63 اختصاص متخصص آماده کرده می‌شود. دانشگاه دولتی کلو به نام عبدالله رودکی همچون پیشبرنده سیاستی معارف پروانه حکومت مملکت خاصه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که از تأسیس آن امسال 80 سال پر می‌شود در برای خواجگی خلق مملکت در طول این فعالیت خود خدمت بسیار ارزنده و شایسته را انجام داده است. خاصتا در مسئله تأمین مؤسسات تحصیلاتی میانه کسبی به آموزگاران رقابت‌پذیر که دانشگاه ما اصلا فعالیت اساسیش روانه می شود به سمت آماده کردن آموزگاران آینده، همزمان در روند پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی و پیشبرد سیاست اجتماعی و تربیوی مملکت سهمی نظررس دارد. در ادامه چاره‌بینی تاکید گردید که با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و علاوه صاحب معلومات نمودن دانشجویان و دیگر خواهشمندان تشکیل درس‌های ویدئویی از جانب آموزگاران توسط سامانه‌های دانشگاه پخش کرده شده آینده نیز این روند دوره به دوره ادامه خواهد یافت. همزمان سال تا سال شماره اشتراکیان آزمون و مسابقه‌های گوناگون علمی و ورزشی و شرکت ورزیدن در همایش‌های مختلف در سطح ولایت و جمهوری و بین المللی از حساب آموزگاران و دانشجویان در حال افزودن است.
инчунин зимни ҷараёни чорабинии маросими дипломсупорӣ баргузор шуд. Аз шумораи умумии хатмкунандагон дар соли ҷорӣ 68 нафар донишҷӯён ба гирифтани дипломи аъло мушарраф шуданд. Дастовардҳои афзояндаи донишҷӯён дар самтҳои мухталиф самараи шароиту имкониятҳои муосири фароҳамбуда дар муассиса ва натиҷаи заҳмати омӯзгорону таълимгирандагон арзёбӣ гардид. Ман имрӯз донишгоҳи давлатии Куло ба номи Абабдулло Рудакиро бо ихтисоси веб дизайн ва графикаи компютерӣ бо дипломи аъло хатм намудам. тӯли 4 соле ки дар ин ҷо таҳсил намудам, ба мо шароитҳои хеле мусоид фароҳам оварда шуда буд, аз ҷумла техникаву таҷҳизотҳое ки дар ин факултети мо буданд, мо аз онҳо хеле ба хубӣ истифода бурдем, яъне бо барномаҳои наву муосире ки моро омӯзонданд, барномасозиро аз худ кардем ва мехоҳам ки дар оянда бо ҳамин ихтисоси барномасозӣ дар роҳи ватани худ хизмат намоям ва ба ҷавонони оянда касби худро омӯзонам. ҳамзамон дар идомаи чорабинӣ барои саҳмгузорӣ дар рушди таълиму тарбия ва омодасозии мутахассисон як зумра омӯзгорон бо нишони аълочии маориф ва илм ҷоизаҳои илмӣ ва ифтихорномаву сипоснома қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ бо мақсади болидахотирии иштирокдорон барномаи ҷолиби фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳод карда шуд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар шаҳри ваҳдат байни 7 даста озмуни ҷумҳуриявии геологҳои ҷавон ҷамъбаст гардид. дастаи ғолиб барои иштирок дар озмуни геологҳои ҷавони Русия роҳхат пайдо намуд. гузориш дар ин хусус. озмуни ҷумҳуриявии геологҳои ҷавон бо иштироки 70 хонанда аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъбаст гардид ва ғолибон муайян шуданд. олимпиадаи мазкур дар 2 сол як маротиба доир мегардад ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ аз синфи 7 то 11 иштирок мекунанд. роҳбарияти саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд, ки озмуни ҷумҳуриявии геологҳои ҷавон на танҳо барои ҷалби таваҷҷӯҳи насли наврас ба омӯзиши илми заминшиносӣ ва баланд шудани маърифати экологии ҷавонон мусоидат мекунад. ҳамзамон ҷиҳати боло рафтани сатҳи огоҳӣ доир ба муҳимияти пиряхуд дар низоми геологию экологӣ, таъмини об ва суботи иқлим муфид арзёбӣ мешавад. шартҳои озмун аз ҷавоб ба саволҳо, интихоби бошишгоҳи саҳроӣ ва васл кардани хаймаи геологӣ, донистани техникаи бехатарӣ, ташхиси минералҳо ва ҷинсҳои кӯҳӣ, гидрогеология, палеонтология, нафту газ, хатсайри геологӣ ва ҳимояи ҳисоботи геологӣ иборат буд. намоишҳои илмӣ таълимӣ, сайёҳати омӯзиши геологӣ ва мусобиқаҳои тематикӣ аз шартҳои дигари озмун буданд. озмуни ҷумҳуриявии геологҳои ҷавон дар доираи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани завқи наврасон ба омӯзиши илми табиатшиносӣ, ташаккули маърифати экологии мактаббачагон, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва тавассути истифодаи технологияи муосир баланд бардоштани нақши илми ватанӣ дар рушди ин соҳа гузаронида мешавад. маҳорату дониши иштирокчиён аз ҷониби ҳайати ҳакамон аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва мутахассисони соҳа баҳогузорӣ шуд. шароит барои доир намудани озмун мутобиқ ба талабот ташкил гардид. пас аз анҷоми мусобиқа аз рӯи холҳо ҷойи якум ба дастаи Кашоф, ҷойи дуюм ба дастаҳои Настуран, Зарафшон ва ҷойи сеюм ба дастаҳои Чашма, Ганҷ ва Помир дода шуд. аз байни иштирокчиёни 7 тим 8 нафар беҳтаринҳо барои иштирок дар олимпиадаи 15-уми геологҳои ҷавони Русия ки моҳҳои июл-августи соли ҷорӣ дар шаҳри Перми Федератсияи Русия баргузор мегардад, роҳхат гирифтанд. дар маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо иштироки омӯзгорони ҷавони муассисаҳои таълимии типи нави мақоми ҷумҳуриявӣ дошта таҳти унвони рушди малакаҳои омӯзгорони ҷавон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо семинари омӯзишӣ бо омӯзгорони ҷавони муассисаҳои таҳсилоти типи нави мақоми ҷумҳуриявӣ таҳти унвони рушди малакаҳои омӯзгорони ҷавон баргузор гардид. дар доираи семинар масъалаҳои муҳим ва вобаста ба рушди малакаҳои касбии омӯзгорони ҷавон мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамзон ба аҳамияти касби омӯзгорӣ ҳамчун касби пуршараф ва нақши он дар ташаккули насли ояндасози кишвар таъкид карда шуд. дар чорабинии омӯзгорони ҷавон имкони табодули таҷриба ва
омӯзиши унсурҳои нави таълим ва методикаи муосирро пайдо карданд ки ин барои баланд бардоштани сифати таълим дар муассисаҳои таълимии наврӯзӣ хеле муҳим мебошад. дар семинари имрӯза омӯзгороне иштирок менамоянд ки фаъолияти яксола то 3 сола дошта ҳоло аз курси такмили ихтисос нагузаштанд. яъне дар семинари имрӯза онҳо оид ба малакаву маҳорати омӯзгорӣ, оид ба маҳорати касбии омӯзгории ҷавон, оид ба тарзи ҳуҷҷатнигорӣ, раванди дарсҳо, таҳияи ҳуҷҷатҳои методӣ маълумот гиранд. ҳамзамон дар доираи баргузории силсила семинарҳо семинари омӯзишӣ барои муовинон оид ба инноватсия ва ҳаракати олимпии муассисаҳои таълимии типи нави мақоми ҷумҳуриявӣ дошта баргузор гардид. дар кори семинар дар мавзӯи фаъолияти инноватсионӣ, омили рушди малакаҳои зеҳнӣ ва академияи хонандагон ва доир ба роҳандозии намунаҳои фаъолияти инноватсионӣ дар самти ҳаракати олимпӣ, омода намудани хонандагон ва олимпиадаҳои фаннӣ ва дигар мавзӯъҳои вобаста суханронӣ карда шуд. бо иқдоми муштараки табибони ҷумҳурии федеративии Олмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри боз ҳам беҳтар кардани дастрасии аҳолӣ ба доруҳои босифат дар пойтахт дорухонаи нави мувофиқ ба стандарти байналмилалӣ ифтитоҳ карда шуд. тибқи иттилои масъулин ҳамаи доруҳо дорои сертификати байналмилалии сифат буда аз ҷониби ширкатҳои бонуфузи фармасевтии Олмон истеҳсол карда мешаванд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд карда, то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. дар як иқдоми муштараки табибони кардиологи ҷумҳурии федеративии Олмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар маркази пойтахт дорухонаи нав ифтитоҳ гардид. дорухонаи мазкур ки таҳти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва бо мақсади беҳтар кардани дастрасии аҳолӣ ба дороҳои босифат таъсис дода шудааст, танҳо маҳсулоти тиббии истеҳсоли Олмонро ба фурӯш мегузорад. тибқи иттилои масъулин ҳамаи дороҳо дорои сертификатҳои байналмилалии сифат буда аз ҷониби ширкатҳои пешрафтаи фармасевтии Олмон таҳия ва истеҳсол шудаанд. дар маросими ифтитоҳи дорухона намояндагони соҳаи тандурустии кишвар, табибони варзида аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, дигар минтақаҳои Тоҷикистон, инчунин мутахассисони олмонӣ иштирок намуданд. дар идома бо иштироки табибони кардиологи Олмон ва мутахассисони варзидаи соҳаи тиб аз шаҳру ноҳияҳои кишвар, аз ҷумла Душанбе, Хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш дар фазои дӯстӣ ва ҳамкории касбӣ сурат гирифта ба масъалаҳои мубрами тандурустӣ, аз ҷумла ташхис ва муолиҷаи бемориҳои дилу раг, такмили стандартҳои хизматрасонии тиббӣ ва беҳтарсозии дастрасӣ ба доруҳои босифат бахшида шуд. таъкид гардид ки дастрасии аҳолӣ ба доруи босифат, такмили ихтисоси табибон, воридсозии таҷҳизоти пешрафта ва татбиқи усулҳои табобати муосир аз самтҳои калидии рушди соҳаи тандурустӣ ба шумор мераванд. иштирокчиён дар мавзӯъҳои усулҳои муосири ташхиси кардиологӣ, табобати фишорбаландии музмин ва дигар мавзӯъҳои муҳим, маърузаҳои муфид пешниҳод карданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, тансият хона буд бошед.